Hello, Alea iha? Hello, mama. Agpawitak man na ni ti kwarta. Tada kayong ti makamamang tagkadagiti agkasapulan. Ha? Oh, sige iha. Sika ti makam mo. Agpakuyog kayong to ni ti driver yo. Tairuar yo ti kwarta, mama. O sige, sika ti makam mo iha. Isaganam tilukan andong tarumarta. Ma'am. Papanantay ka, day? Inta iruar ti kwarta nga impaw iti anak ko. Ariglado, ma'am. Dakkal unay daytoy nga itulong mi kadagiti marikrikat. Nagswerten nagitatat tao. Tamayran ranod dalang iti kwarta ti anak ko. Kisayak daytoy. As usual, kagudwa manen ti ited ko kadagiti mamirmiraot. Takukwak ti kagudwa. Jak basta ited dayto a kwarta. Masapol nga grigat na pa'y ngaw mo na. Tapno makakwartada. Iso anala ka asumangbay ti grasya kan ka, Alea. Ngamin, naparabor ka. Ay, awanan ti sabali a paggastusak, friend. Iso at tumulong ak kadagiti awanan. Napintas mo ti biyag ti inak ijay Pilipinas. Intad ko amin ang kasapulan nan. Sakbay ti sabali. Nakasingsingpet ka nga anak, Alea. Napanunot ko ngamin. Adyak maitugot ti kwarta kinton matayak. Iso kabayatan nga da kwarta. Tulungak dagiti awanan. Tamok tirik na tinarigat ti panagbiag na. Sa bagay, napintas ti trabahong dito abroad kas doktora. Apay, awanin planom ang makiasawa, friend? Ay na, saanan dayta. Naragsakak nga oray single akitag nanayon. In-enjoy ak ti biag ko. Babaan ti panang tultulong ko itipada katao. Naimpagmanta nakapasyar ka kasinsain. Sanak nga umayagpasyar. Umay kulay baga, nga daimpaw iti anak ko at tulong para kada kayo kadagiti anak mo. Aging ga kadagiti apukom. Ay, kastaya. Ay na, agyaman ang kasinsain. Nakasingsingpet at talaga di ka anak ka kaya abroad. Sada maumamang tultulong kada kami akakabagyan na. Ngamjak basta itad ti kwarta kada kayo. Ti kayat ko, pagrigatan nyo pa'y nga umuna titad ko at tulong kada kayo. Tapnosan kayo ngagbalin asadot. Ay, kawan awan problema iti dayta kasinsahin. Bao nagtudag iti anak ka o kan apo. Uray sika! Agtrabaho ka mat, Pedro. Napigsa ka pa'y mat. Kabalang pa ay tagtrabaho. Sige, awan problema iti dayta kasinsahin. Sige, dalusan nyo amin taglawlaw ti balay. Agdalos kayo, tapno at na serbiyo ang matultulungan. Sana gaputa ikikanda kayo iti tulong, kat agbalin kayo matanasadot. Agtrabaho kayo, tapno at na sukat ti maititad akwarta kada kayo. Agsisina kayo, dagiti daduma, umuli iti bubong ti balay, tagdalos na ijay. Kat dagiti matnaduma, iti unag ti balay. Ala, agawaan nyo ti agunay, di kayag patay-patay, tadyak kayat tinaginad at tao. No kasta, hinayaban na kayo mo't ni Ma'am Rosie ngagdalos tito'y balay da kaka. Ay, huwag na kaka. Ay, uray da kami iti apukok. Ninang ngamin ti apukok ni Alea nga anak na. At daintad na atulong para itapukok. Nga masapol nga ikarumi. Bapaunti pa nagdalos mi dito'y balay na. Uray na kamay. Ang pasaray, ijay farm, ti pangibaunan na kada kami iday. Italapi na umay da kami dito'y balay da. Dito'y mo't nasigod ti pangibabaunan na kada kami kabsat. Nakaruba mi lang amin. Ay, kastaya. Ay, agpapada tayo nga ron akabsat. Ang ti saludsod. Ang mungatan ni Alea nga anak na tararamidan na kadatayaw. Asakbay nga itad na titulong kat pagtrabahon na tayo pa'y nga umuna. Jaka mo tadamot nga main iji abroad jaka anak kak. Nabayagan asana nagawa awed.
Jak amo ano ada kontak na kadagiti anak ka. Jak mo na damdamagan. Ay, uray mo di apukok. Jak amo no ada kontak na, kanininang na. Hoy, agawaan nyo matagtrabaho dito Ah? No agin narum kayo, saan aditoy? Ijay babalayo ti paginaruman nyo. Ay, anyan ti panagsasaw ti kasinsin ko. Nagalas ti bagbagana. Ala, santan ngagsarita kabsat. Agdalustahan. No kasta, agawid kay milay tata. Wan barok. Malamang. Naimbaga no dapay paglugaran yung agawid, di lugar yaw. Bareng masambot may ti lastre barok. Kung ano umiyang kayaw, nagdakilan ti balay ni Ma'am Rusay. Ay, sa atin, nakababain. Di namot ibaga maturog kami. Iso asaanan. Agawid kami laangan. Ha? Ay, kaintid na ti kwarta yaw. Un barok. Agam kaslatang danmin aday jay akwarta. Taing karo mimat, ibagbaga na atulong kada kami akakabagyan na. Grabe mo, ti ugali ti kasinsin mo, tatapid raw. Kasla di na kay kabkabagyan, iti kas diyang raramidin na. Kas kay lasab sa balay. Ay, tangiwat mo andong. Ang mga numanggag na ka. Sapay na pigsa ti panagdengeg na. Kas tangamin naman naghatap ti tao, tata. Nagpigsa dengeg na. Taday talag sipsipot, itipada na tao, ti raramidin na. Ha? Makapampanawa nga rodan. Ngam ano sa lang, tawa mo sa bali apapanak. Apay, saan ka kontinto iti sweldom ditay? Nagbasing raw. Idiada ni Ma'am Alia ka inanagdakal. Ngami di nagabraw. Di masimutay. Mabaina mo amang ibaga ka ni Ma'am Alia. Isong ano sa kaon. Tanod danto sa bali apapanak. Pumanaw ako na. Itulod nakman andong. Sa dino ngay, Ma'am. Ijay sigod nga ayoyang ko. Maburing ak dito'y balay. Kayat ko tagpalpaliwa. Ay, sige, Ma'am. Darasam tagrubwat. Di ka ginad-ginad andong. Orayan ka yerwar. Ay, awan. Naadiksan ni Madam iti madyaw. Ayuyang na mo iti madyaw. Hanayin! Hello, Mama. Kumusta kayo, Titan? Nasaya at matlat na anak ko. Agipaw itak man na iti kwarta. Ingkay to ikanan dagiti kakabagyan tayo iti probinsya, Mama. Nangruna dagiti agi sa eskwela. Tapno makalpas da iti panagadalda. Basta agadalda na imbaga. Wan, di ka madanagan. Takanayon ko ida palagi pa, anak ko. Nasayaat nga ron no kasta, Mama. Awan mo't paggastusan tayo. Iso atulungan tayo na dagiti agkasapulan. Sige, tandak to itagtitulong mo ijay probinsya, anak ko. Aywan, aday pa it ko a package. Iwaras yun ton kadakwada, Mama. Nagswerte na kita tao, tandamang tultulong kadakwada. Iso arumbang lang ang singsingpad na. Rumbang lang ang mudan to te agsubalit iti utang danay baganakam enton masungad ngal altaw. Ala, saan nyo kumasingirin danyaman amay tultulong tayo, Mama? Nagtaod iti kaunggak danyaman ngay tultulong ko. Iso andi kay kumagsao iti kasta. Ako masaula ang matkit di anak ko. At ang amin dagitay na duma matultulungan nga agabuso. Iso arumbang la pilyak dagiti ikak iti tulong, anak ko. Lolo, intay ka no agdalos iti farm da. Tao may kanumang tad iti tulong inton makadalos tayon. Da kayo pa'y lati mapanapok, tanay, nasakit ti sakak. Bumawi akin ton maminsan. Sige nga rod, Lolo. Agina na kayo. Tangay saan ka nagtrabaho, Pedro? Saan ka maikan iti package? Ay, okay lang, kasinsain. Awang problema. Dagiti lapukom kan anak mo ti ikak iti sabon kan toothpaste. Kanintad kon dagiti kwartada at tulong may kadakwada. Agyaman kami kasinsin. Ibagam kadagiti apukom tagadalda na imbag. Tapno at da serbida matultulungan. Uwain kasinsin. Tane, saan nagaputa doktora di anak ko jay abroad? Kat namnamain nyo matanti sweldo na.
Adamat ba ginapaggastusan na ijay? Wain kasinsain. Sige, mapanakon tani, agdardarasa. Pautangan nagman, Nana Rosie. Awan ngamin pagtayak. Naikisap aminan. Agmamalasak kita nga daw. Anya nga utang. Atoy, di mon bayadan dayta. Ha? Agpaiso, Rosie? Aguray ka. Anya di awag mo kanya. Rosie? Wen? Inikat kon dyan nanang awag ko kan ka. Ngamin, I love you, Rosie. Roy, ay di nakmanraba ka ni Tikasta. Sana ka mang rabrabag. Ano kaya't mo panagnagakti kinapudnukon ka. Rumor ta intag date. Nakasagana ka mang yamukan ka kadagiti barkada kanidi pamilya. Basta kayatin na ka. I love you, Rosie. Kuha. Rosie, urayak ti sungbat mo. Kuha. Ikanak pa'y iti gundaw, ikong agpanunot. Sigamit. Nalipatam samot ka na bakit kan? Para lang kadagiti ubing day tang ibagbagam. Anya pa ti panunutan ngay? Wan man langan. I love you too, Roy. Hello, Uncle Pedro? Kumusta? Ay naimbag tayo mawag ka balasan ka. Naimbag ta na kontak mo ti apo ka. Wan, takayat kayo ako mustaan, Uncle. Manumot nga minan na makontak ko ni Mama. Sala umawag no kasapulan na ti kwarta. Ha? Binulan nga agpawita kiti kwarta tulong ko kada kayo, Uncle. Umumaymot la ka didita ni Mama? Nay, awan may. Nabayagay na saan ngayon may balasan ka. Anya, tim patulod ko a kwarta di na panalawas. Di naintad kada kayo, Uncle? Awan, balasan ka. Sige nga ron, Uncle. Takuntakak man ni Mama. Bye. Hilaw, Mama Lia. Andong, ada ka din ni Mama dita balay? Awa, ma'am. Urayak nga ro ti awag na nagpasukon nga mawampay, mate. Anya, apay atsak makuntak. Kwa, ma'am. Igam nga minti ubing anobyo na ti cellphone na. Ha? Nobyo? Diyak ko makaya nga ibaga. Ang may lang no maamuan niya, ma'am. Why? Ada ubing anobyo na. Kanayon nga umay dito balayaw. Kanayon mo tirurorda. Anya? Sa bali madlaw ko iti dayja taaw. Madlaw ahot-hot-hotan na tina, ma'am. Iso amin ti papapanan ti pau-pauit mo a package. Di boyfriend na. Di mo ano pa ti pau-pauit mo a kwarta. Sa mo na nagawa, di di probinsya. Ma'am, pagbagan nyo ni madam. Ang mga nululukon dalaan. Sige nga, Ron. Agyaman na kandong, ha. Bye. Bye, Mama Lia. Hello, Alea iha. Kaano nga po kay titulong ta kadagiti kakabagyan ta? Tagawid ak ijay probinsya iton bigat. Ay, lading itak. Ngam saan kaya pangitan ni ti kwarta? Aging ga adiyo sinaan ti ubing anobyo yo, Mama. Ha? Kanamo ka nabayagan na di kay nagawawi di probinsya. Pasensya ka niya. Di na kumamot paritan ang makinobyo. Kasapulak matikan ka tuwa anak ko. Basta di kay pauitan, naging ga adiyo sinaan ti nobyo yo, Mama. Anya? Agyaman nak iti adu atulong mo. Alaya ka nakan. Gapukin ka. Agturpusan dagiti dua nga apo ko iti mabiit. Ay na, pakaragsakak timang tulong kada kayo, Uncle. Ay na, sapay lakumata adu pay agrasya ti sumangbayken ka. Kastamat kada kayo, Uncle. O sige nga ron, pakibagan tulangan kada mimikan RJ. Ta-congrats kada kwada iti umadani na pa nagturpos da, Uncle. Ay, huwag balasang ka. Kain, ura di anak mo iti bunyag. Di karo bayaw di syudad. Agturpos tumutan. Wen ka nung arod, Uncle. Ay na, maragsakan nak.
Makalpas dan iti panagadal da. Kain dagiti daduma pa'y akakabagyan tayo at tultulungam. Isudan tumot ti sumarunong agturpaos kanakan. Hello? Hello, Nana. Di kay kumamakmaklaan. Ngam ni Alea. Nadisgrasya tilugan na. Natayan tigayam ko. Anya? Saan? Saan po no dayta? Saan? Di na kumamot panawan, Roy. Magawid ako ni Jello Carmi. Inang agtrabahon. Kan mga barwanan na ton. Di na panawan, Roy. Sorry Rosie. Agamay mayatan tigas to eh. Tagpakadak itinasayat kan ka. Ngayon, tiaglibas sa kapumanaw. Roy, pinanawan naglangarutan ti anak ko. Sa ita panawan nagman. Kasanuag pahitan. Gapu ka di tawanan kwarta. Grabe ka mat ngamin. Naigumon ka ni Tisugal. Pati ti balay. Naisaldamon. Gapu iti majong. Di nagpanawan, Roy. Pang-asim. Nay, papa na Madam Rosay. Apa nagdakkel tabayon mo? Pumanaw akon. Tawan balay kon apag naedak kapsan. Anya? Ala, akit umay ka di tabalay Nabayag mo't nga kakaruba tayaw, madam. Di nakawagan iti madam kapsan. Kababain. Saan ako na madam ita? Ay umay ka nga rudag na di tabalay min Saanan? Kababain kapsan. Agawid aki di probinsya. Tainak makipagnaad ka dagiti kakabagyak itay. Ay, mabitla nga rod. Antoy, kwartam nga agbiyahe. Inikan nakjapo ko kiti kwarta na ta nagsweldown. Isungay kan kamot madam. Alam to isang aribaw. Tanaimbagla paggatang mo iti ka na medyo dalan. Agyaman na kapsat. Nakasingsingpat kayo akaruba. Ala, dito'y bakante as silid ti agbalin na silid mo kasinsain. Awan maturog dito'y. Di makalmat gaya man to'y balayo kasinsin. Ay, wang, pinatarimaan man dagiti apukaw. Pinadakkel damay. Mabain na kumangomay dito'y. Ngamawan sa bali apag kamangak. No saan ada kayo akakabagyak kasinsin. Ay, wala awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo kasinsin. Iso di kag babain. Pakawanan da kasinsin. Kunamlan asino ak idi akabagnangan. Kaslasan akabagyan di pangibilbilang kada kayo. Gaputaglaplapos sana nak idi. Ngamjak laing pagarup akastoy ti pagtungpala. Ay, kasinsin. Saan gayam anasaya at tinapanakal no si katiatan. Itala maamiris ko na ita, kasinsin. Ala, di ka nagladingit kasinsin. Sa nabalay, dadagiti apo ko ta akad kadwata. Saan datamot siguro abay-bayan. Pagbabawyak dagiti nararamid ko iti kalabas, kasinsin. So abakawanan nagkumaan. Insan Roda, manulangan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo nakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod in San Cesar. Ay, naimbag pa rin dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit
Damag ko ana i-promote ang manager iti dakal kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti maysa nga prestihiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga makita ti post na iti social media. Isoda sa nga pamilya. Wan nga Rod, baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Na imbagtada ka apagut-utangan mi. Ay na, basta adda awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagi ti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Well nga Rod. Mala, mangrikap takit din dito pestom. Tapno makaawid kan insan. Hala nga Rod. Kit oray si kamit masapa ka nga gawin tagi na naka. Tapno na pintas ka entong reunion tayo. Barang makaumay mat jay crush mo edi high school tayo. Ay naagtal na ka man dita insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey. Talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di dya probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagawawid Han, amumot nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. Adda pa meeting dagiti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matita no kasi nga da oras tayo. Adu pa'y ti aldaw apan nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong. Adu tinas kami isaganak. Day tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan day pa nagpasyar tayo? Adu ti paggastusan tayo ita. Han, final day jayan. Amin nagagayim ko kan dagiti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangarat, gundawayak day tayo along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Ay, naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad agayam mi? Nasayat met. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Okay. Ay kasulat ta. Baklalat ta. Naibaglakit din. Tada na insan roda. Iso ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat kumusta mo to ni Roda? Makita mo dito grocery kan restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay iti supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kuko iti daytoy apasdat. Intuloy na ti sigud ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang amin agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello, kumusta Jackson? Uy, kastulat awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam. Ay na, single pa dayta. Ay, sorry Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailawan gayam. Excuse me. Song batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga umar-aruyo. Ti kinataer ti gayam tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingpit lat na. Kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbalim insan? Anyat kat mo sawan. Iskam dyan nag-investan yung agagayam? Uwanahan. Awanan dyan kwarta tayo. I'm sorry. Kunak mo legit dahi dyan kumpanya, Mariel. Nag-close ang dyan opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran diti Pinas di chairman. Kat nagiti officers iti dahi dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko dahi dyan kwarta, Mariel. Amum dahi ta. Agsya tayo pa Ay, di ka muna, Jackson.
Jackson! Uston! Wanyag paiso. Di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawid na yun. Taitulog tayo ni Jackson, iji balay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mat kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan ito. Sige nga doon. Limitulog na kayo itong madamdama. Tama nga no, agdandana ka ni nanang mo, ha? Sige, dakay ti maka mo. Amo yo, umapalak ka da kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaiso timbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang, tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara iti syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayaon. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo kan usung-sungbatan ti awag na kan ka. Iso nga imbagak anak aturog ka pailaan. Sige nanang. Awagak inton madamdam ti asawak. Hello, Han. Kaano kang agawid? Agbakasyon na pwede ti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayon iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskam gayam. Pangalap itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapantisweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay, nakapasyar ka mo diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo Ado ti baro na ipatakdar apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito palengke, Jackson. Uwan Roda. Umayak man mat agpasyar dito palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man? O sige, intang arudan, Jackson. Saan lata nagbali ti panakilangan ni Roda ng niyak? Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanagkunak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko may papan iti kwarta. Anong? Saan? Diyak kaya tagundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi idiubing tayo? Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda, mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan di taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko anaunag ti pampanunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwak ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman ak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tantiag biyahe. Awanan nyaman na daytoy. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pa'y lati asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tiagbalin a single iti tong palbiag ko. Ado mo tinagaram kan ka iti high school tayo, Wan, ngam awan na gusto kadakwata. Jackson, aklunakan ka. Si ka lang ang tinagbalin nga special a lalaki iti biyag ko. Roda, no adaman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na kuma. Saan ang nailimad kan ka? Asi ka ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo.
Nagsubli ka ngagpaiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanya. Taawan mo't ti relasyon ta. Amok anasingad la agayam tirik ng para kanya. Di pangibilbilangam kanya. Kat makunak a closure para kanyak daytoyan iti marikriknakan ka. Kat amok anaragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka may man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki aparakan ka. Agyamanak, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video. Ay, agore kata ipus ko pa'y. Basag pa'y man ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ti may isa kadag iti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan dahi to'y? Jackson, iba ka man tagpaiso kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka dida ka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan, ha? Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito hitap no maliwliwak. Ken umili umuten kada kayo agagayem ko. Ken kada iti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances? Kita am da ito nag-viral iti social media. Na-scam ti asawa mi iti investment company. Ket may isa kadag iti nagreklamo. Pangasim ha? Di nakamlukluk mo nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag ka unay kankwana ket gundawaya meten. Amok, kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Ne, sana po nunay ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem, awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada. Kaya't nasawen, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Ang iskam gayam, isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam, ang mga nusikama ti maluko. Ses, apay akas tamot kan ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulog ka diti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggunda way dayjay. Amo nang amin asaan ka makapaggadgad kan kwana. Insan, maasyan ka mat igay tao Adda lang arudan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pay laang itidakas. No bumulod kanya, si pupuso ak at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong. Tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang madlan asino, anapan ni Jesyudan. Anakalapas iti panagadal na, kat nagbalin pa'y ang manager. Ang nagawid matlagaan iti probinsya nga agkid daw ititulong. Insan, saan kumamit akas tati pa nagsasaom. Tatibiyag, adala tatima ko na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit di ida. Amin tayo at dalat ta pa kaitublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy.
Tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Ang adda ka dinangag mo, anay sawang ko kan ka, amadi? Awan mat, saan ka di? Ako nga, insan. Di adal man wano saan. Agpapadala taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan Apolos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat, nagagat, kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok, malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak dayto eh. Ala, hustan. Ada ka asit ya po. Di na tayo baybayan. Itilatan na lang ang institusyon ti pagtrainingan ti anak ta. Uwan, Han. Saan tayo na sumurot ka dagiti gagayam kong agpasyar iti Hong Kong? Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Kat agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatag kayo ang pamilya at itibiyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaang. Agyaman ako na iti Diyos. Kasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti dahito reunion tayo, Gayam Jackson. Awalan nyaman na. Pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas idi. Awanan nyaman na. Lipatan mo na, Jay. Amok a panangiyali kakamlang kininsan mo aro, daday, Jay. Iso nag-isawang katikas, Jay. Kablawan ka kit dia. Tadamutan bukod mo ang negosyo. Ay nagyaman na ka. Inka gumakmot at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na yun na pagkamangak no kas dia magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mat, Jackson. Ngamin, pimintasan tibiyag yun. Nasiunay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot anakabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon ngayon bagases. Ituloy mo na. Ay kamao dyanan na. Ay na makiasawa ni insan ko Roda. Ha? Ay wow. Congrats friend. Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, ta nakalong vacation kami ita. Iso sigurado makadaray kami. Ayos nga, Rod. Surprise! Apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay, awan at talaga, Joan Iha. Talaga nakalipat ni Papam. Clara! Mabit lang! La kayo, Papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay, anyat pizza itaya. Ay, Juan. Ay, sus, nalipatak mo't ngagpayson. Ay, sige, tayo nak, ay, Juan ni Mama. Ay, Anyan da mamakan, Papa. Ay, aging nga itatadakkelakon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, Papa. I-treat na kami kan ni Mama. Juan, agpaspasugnod pa lang amin ni Mama. Iso pasat pala ti panangay ayok da ito kan Juan na. Anya? No kasta, di yu pa'y nayayo ni Mama, Papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni Mama. Agtal na kayo man.
pagkaykaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni Papa kadata. Kastakit kita, mama. Gaputa ba takon? Awanan ti patagkukan ko, na. Saan na ko napaganan, ta-ultimo anniversary kat malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay, woman. When mat ngamin, mama. Maawatam ko man ni Papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga isuti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ala, husto ka din. Pakawanan yun ni Papa. Sana bali. Beach ti papanan tayo. Idigos munton ti pasugnon mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. Wen, mama. Ipapas yun to ijay bye-bye ti sakit tinakam yun. Da kayo at talagang agama. Di na kundutan tami agman-maniho. Ay, ala ni mama. Ay, trabaho manan. Agmay-may saak manan dito balay. Simrek ngamin da mamakan papa iti opisina da. Madamdama lang. Mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awampay mo't oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klasik. Iso nga ag-FB ak mampay. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mo't alalaki da ito eh. Kat nagtaar. Sino nga tada ito eh? At kita akman ti timeline na. Ha? Nagtaara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kag bidot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kadwa na dito eh. I-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello, Pa? Joan, iha. Adda ka din ni mamam dito palay? Wen, Papa. Kasangsangpet na. Nakabisuot. Apay ka no, adi mo din nagasi sa opisina da. Nagpakadak nga minta da papanak. Marabyan na kagawid. Papanan nyo? Adadaraya ka kasar. Kadwak na giti ka trabaho. Okay nga ron, Papa. Sige tayo bagak to ni Mama. Nauma siguro ti amam kanyak. Bakit ak ngaminan? Ni, apay akas na tibag bagayo, Mama. Kasano? Di na kun iko-ikuyog iti sa dinuman apapanan na. Ha? Iba'y nagsiguro akakuyugan tabakit akon. Ay, Mama, awawatin nyo lata ko man ni Papa. Saan na bale? Da kayo laang matipatpat ka na. Apay, napuutan nyo ka din ngayon sukat na kayo. Nagbabae ni Papa. Pulos mata saan? Wanang dinak nga rodan ni kuy-kuyog iti sa dinuman apagnana. Bakit ak ngaminan? Saan apang display ti rupak? Takuribot-butan. Sige, Joan, mangan kanton, ta saan ka makapangan. Ay, unay lakit din ni Mama. No kaano abim makat, isumati pa nagimimon na. Ang gagangay siguro iti bumakatakas kwa na. Agbalinan nga arsagid, isungaw awatak ti inak. Ay, nataermot ngamin ni Papa, nga uray adan edad na. Clara, ada seminar nga tindaran medya Cebu. Anya, nagadayon. Ewan nga rod. Kunak nga rod saan nakamapan hanggang kapilitan mata. Ay, binulan lata na kasta. Binulan nga ada seminar nga tatindaram. Talaga kasta bakit? Pasot ti trabaho da ita. Di makalawas manan ang maisina kakadakami. Ay kat wala. No awan la ko matitrabaho, sumurot ak kumamat. Ay kat mayat kuma, no kadwa ka bakit? Ay di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha?
Ngam pampanunutok ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba alam ti agbiyahe iti adayo? Una, jakmat kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang mananti kaawan ko dito'y balay, bakit? Di ka agar-aram ijaya. Ado tinapintas a babae. Ay na, uray pa nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babae. Sigan tulad ta, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat doon ato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kanya. Sikakit di mat. Lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanyak ngay. Awanen ti mailawan kanyak, Clara. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dito yung ubing nga agpost iti pictures da iti inana. Nakaisam na iti inana. Nag-message mo't kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam amunak at talaga dito nga ubing replyak man. Mama, rabiin. Maturog kayon. Or-urayag ti awag ni Papam, iha. Di matinton bigatan nga agawid. Wan, nga maikawa tawan awag na itangal daw. Ay na, Mama. Adday ta kayo manan. Ay ison ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga itaka lang nga umawag. Hello? Da kayo ka di ti asawa ni Donato? Wan, siyak nga rod, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos dito yung lugar mi. Tana-atake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumusta ti asawa? 50-50 tibiyag na manang. Anya lugar dita, madam. Ibagam tumay kami adagos. Ayan ti asawa. Impanda ni Morgue, manang. Anya, Morgue. Apay nga day jay ti asawa. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Sana mabayin amatay ti asawa. Si bibiyag ti asawa. Si bibiyag ni Donato. Kasanong amin anakadanon ti asawak ditoy. Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na papanan na. Kan asino ka iti biyag ti asawak, si kababae, ha? Gayam ko ni Donato. Mami, yawitan ni Daddy di balay. Kasla familiar ti rupa da ito yung ubing kanya ka. Asino ti dakda kamatam adadim, si kang ubing, ha? Ni Dadik Adonato, nana. Anya ti kayat asawan da ito'y. Pagkawanan da. Manang. Kabit na kaday ti asawa, kasta kade. Awanan kay ti baeng. Mama, Auston, pangasiyo. Di ka nagiskanda na dito, eh. Apay anaarabin mo ti kastoy kanya. Donato, liniputan na kitinaunday apanawan. Adyak man lanam amuan abulos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan, Donato. Kaya makita ni Daddy, Mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, well, basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyagak iti kanan nyo dito'y. Apay nga man nga ilamlamang na kami dito, Manang Joan.
Ko anak, ado nga minti tao di tarwa. Awan ti space? Uwan anak ko. Iso dito itapay lang silad ni manang mo at Joan. Kanayon na ka nga istoryahan ni Daddy, manang Joan. Isong amok amanang ka. Kan, iso ang nag-friend request sa kan ka ITFB. Takayat ka maam-am mo. Alvin, Ang nagsaur ni Daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. di mo panunutan day taanding ko. Tinapatag kita. Nagkitatan. Kat ada ako na manang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot manang Joan. Pakawanan na ko ma. No tinutupak day di do na to. Idida mo. Imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikuga kon. Impud no na ti amin kanya. Kayat kon asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gaputa masikugak idin. Awanan tinaramidak pa'y. Kat agpapakaasiak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan amabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod amabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga iti sang manang-manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Oh, nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apong tot ko. Hanggang, sige, panubosak ti ubing asumurot iti tabon. Ngam jak kayat asumurot ka si kababae. Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawak nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Jak ngamin ninamnama panawan na kanak ko. Mama, sayang day nga oportunidad no jak awatan. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Wen, Mama, di kay mandanagan. Kadwak ti asawa ki Jai. May sa ti pagnadan mi kan pagtrabahuan mi. Ala nga rod, agan nagkayon to iti pagilyan apapanan nyo, anak ko. No kayat ni mamam. Siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, Joan. Ha? Talaga? Kaya't mo ti agbali na babaunan, manang? Apay kit tinasaan. Kastamot ti sigod at trabaho kiti. Nagsardengak lang nagtrabaho. Idi si bibiyag pay day di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apagsirbyan ti inam. Tababaan man na ti kasto nga aramida. Kat maikarok tinagbasulakan ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No siyak, naawat kun ti amin manang. Napakawan kun day di papa, kan napakawan kayo matan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apagsirbyan ti inam, Joan. Sige, ibagak to nga rod kan ni mama. Alvin anak, yigmun ti danom, tauminuman ni nanam aklara iti agas na. Nanang, adto yun ti danom yun, nana. Agyaman anak. Kumustan tirik na, manang? Medyo mayat matan. Nakaginawa ak basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo ko na ti doktor. Iso adi mo liwayan ti agtumar, tapno agimbagkan. Huwan mo ni katagyaman ak iti katayo kini Alvin dito'y balay. Diyak laing pagarop. Nasingpat kagayam.
Kastamatan iti anak mo. Inkarik iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyamanak. Kat gaputa nakasingsingpat kayo nga aginakanya. Siyak ti mang paadal iti anak yu iti daay dito nato. Awanan day di asawak. So asyak ti mang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na kan ka. At na pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pag-atal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pag-adalak ni Alvin. Agyamanak nga rod no kasta, manang. Anak, ag-thank you ka kini nanam a Clara. Thank you, Nana Clara. Nasingpet ka gayam. Kunak no nauyong ka, aging katinggana. Ngam saan gayam. Pasensyaan dakla kuman, iti naipakita kada kayo iti kalabas. Pakawanan dak. Saan da ka kagura, manang? Gapot na maawatan da ka. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kami kanilala. Di mo't inkasar mo ni Lala, Alex? Wen. Ang nagsina kami matlang kalpasan timay sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa maysa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaunak. Sigurado alap tandak, numaamuan dati may papankan ka. Di kagtanag. Taas asikasul kong ti annulment mi kanilala. Iti mabit, ket patganan ti korte ti petisyon ko. Nung orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kalnay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayat na. Hindi na kadayayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdanata ko mamata na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagdan nata. Alan patganak mo't kuman. Bayam apanunutag pa'y dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Tsaka mo taramidak. Ay ayatag ni Alex. Ngamdiyak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan ko na. Jaira, siyak na ito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagos ko. Mabit lang. Apingin may ka dito'y dagos ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito'y. Ang mga numasangpatan na ka ni ading ko. Di nasaysayat. Tababayan iti day ta. Maamamok ti pamilyam. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yam-amukan kay ti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka nilala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Apay, aginggat ka ano nga aguraya kaya. Alex. Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka nilala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagi ti gagayim mo. Pangaasim ko, Mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka ditoy. Sanay nagsaritaan tan adi mo mabalintim umay ditoy ayan ko. Nalawag kanyak day ta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay ka tan lala. Amangan numakita na ka ni Jaira. Jak kayat asina anak ni Jaira. Gapulangan ka. Ha? Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 a bulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex. Ala, pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobya. Pasensya kay lakuman, tatang.
Awan plano ka mang tud iti parikot kada kayo. Ngam, talagang amin nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay namasya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka saritak ti asawa minton agawin. Ay, agyaman naktatang. Inikan nakmat ti 5,000. Saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na napang talo abulan day siya kwarta. Ay, jak mo awatan mo apay nagbaliw ti asawa ang balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ti obligasyon na ti anak kayo. Ay, mabitlang. Adala kita sila, Juan. Sige, tatang. Ay, Jack ko maamasidag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga titulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na ba si ti sustento na parang tanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abos-bosan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mat nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. So di nakparitan at tumulong Agyaman na, tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Kapo iti asikan ka, numamuan na dahi kayo nga naramid ko. Awan mo't siguro ti makunam, itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na. Gapo tayo manugot ka ni tinabayagan na kitkid dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidannakan ka. Pangaasim. Di ka di madanagan. Awan apulos ti agbalin na parikot tanto. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan dahil di na udi a panagawid mo dito'y balay. Amoy yung matatang, may sa oras anasurok ti biyahe iti trabaho. Makabanog ti agbiyahe nga umay dito'y. Sa bagay huwag gayam, naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay nga may paila dito'y, kat inikakmot iti kwarta iti napan iti anti-trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti talulubulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaem, dagiti magasgastos mo. Lumanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka. Gaputa si kati lalaki. Kan may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala? Wan. Saan nga umdas, tiinted mo 5,000 ng runa, kahit pang 3 bulan anak ko. Mahal, nasurok at 3 bulan kun ang makipagnanait kan ka. Abay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na kunakan ka, di asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awa na. Ay, huwag ka yan. Kasano nga dyan sing-singasing ko kan ka? Sing-singasing nga. Di ko mapanagsikog mo Kaya't ko maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka ka di, Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kang dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa imat ama ipaiday ta? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo nagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo ti mo may sagpaminsan. Kan may sa doon na bailan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdanatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex. Di ka kadiagdanag. Umadanin di pan nakaanal ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalaysakan ton. Ay, ayatan ka lang amin kat. Ay, ayatan ka mat. Isungarod agayat ko amadantan iti anak.
Tapno ada pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdanata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawak. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensya kan kabsat. Saan ka, kapsan? Kan apay aya adagulit kalaunay ama kisinara kanya. Kastoy ngamin. Saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asikat ti kasaritak. Amangan ko nak no matulungan nak. Pangaasim. Kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag nagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex, iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama ka maawatan nak. Ulitak manan Lala. Awan bibiyang ko kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, saan ya? Una yan, nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wan, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti ka nito mapasamak data. Sorry ka langan. Tauray piso, kat awanton apulos mabingay mo manipod kan kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak no maawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Angam saan na bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumutkit diti na ibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan kong agsagana para iti panagkuleyo na. Ikamang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang na Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan ayan? Napintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan na iti marik-rik na parang ka. Mabainak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito masolo ka. Tapno, maipudnog din na payagan nga ilim-limon ka. Rik na parahan ka. Nang di mat-adasawang? Napayagan na nagsina kami. Tisigod nga asawa. Umadanin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Una ko na karoon, Hana. Mamati ka ka di. Mapantay ti dagos ko. Kaya't mo. Tiyak kayat. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanlaki ti dagos mo. Bakas na, rumor na nga rin. Anyak orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapada nagtikas ko eh. Ha? Ang mga nun ni Alex, Daytan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawid. Kastaya. Uray kumamot ano inyawag mo. Tapno sa anak nagdandanag. Ay, pasensya ka, mahal. Saan na maulit? Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin amawawatan taangot mo. Wait. Sumra ka kon. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry tapi nanawan ka ajak nagpakada. Narnakan ka pa yung ngamin ititurog, hindi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha? Oh, apay. Nakiktut ka. Apay, di mo kayat? Kuha ngamin, jay...
Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang tagas la nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kaya't kan ama kadan na Alex, iso nga agpanunot kan sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak Alex. See you later. Agidan tang aglunch ha. Kasladyak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang ang panagkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itaka lang, Alex. Masansanan ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga team building ni. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso addinak ulawan. Ha? Iti kanito amamak aluklok na. Di mo amo ti kabailak ng aramidan. Agtal na ka man, mate. Awan pa ila tinapanagnagan. Kastan ti panagsasaong. Sumumbat ka pa ilang. Ulitak timbagak, Alex. Iti kanito amamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam-amom kanya. Nadagsan ti pangta ni Jaira kanyang itagsapa. Aging kita. Kas lamang mangag ko pa ilang timbagbagana. Psst. Psst. Hana. Apay aping nanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week kala nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimad mo kanyak. Ako awan. Naibagak matan kan kati makagaposan na yan. Diyak nga minapapanawan ti amag. Gaputa, di nakabailan ti agmamaysa. Ay, sa bagay. Narigat at talaga ti sitwasyon tanya. Anya nga tanga agpayso no siya kung ti umay ti dagos mo. Maumuma ak ngaminan iti set up ta. Ako Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amam Alex? Sana kasta. Iso na lang ta, mababay na ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti ang makamasakit? Sige man laangan. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin inton umimbagan ti amam Alex. Wan, di kagdanan. Tama pasamak to day ta. Sige nga Rudan. Mapanakon iti opisina. Ngam baka mabalinmat nga itreat nak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagos ko. Okay, awan ti parikot iti day ta. Rumor ta. Inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanen no agawid ni Alex. Diyak maguston ti madmadlaw ken marikregnak. Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan. Ditoy. Aglingidak itiruar ti opisina da. Ket apaman arumwar. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiluan ita. Dayjayan ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga ka-holding hands? Ngam sa bali ti matlaw ko. Dayjay. Agdiretsudan iti parking lot. Surotak ina. Awaga kon ti driver ti taxi a kinatulag ko. Surutan mi da Alex kan ti kadwa na a babae. Diyak kabailan ti mabuy-buyag. Nagsweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barokong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na ito rin nakaliputan kalpasan ti amin. Paiman. Manglilipot kayo. Jara! Anya ti kayat asawan daytoy Alex. Asino manan dayta? Kabit mo? Ha? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpada ta akabit dayta ang lalaki. Agpada ta pinagay ayaman tiyawanan bain.
Adda anak ken asawa day ta lalaki. Agpadata nga awan karbangan na kan kuana. Gaputaging ga ita. Ket saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na ken ka. Inkarina anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na saan pa'y. Anya? Awanan ka itibain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero ket babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging gat matay ka. Babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana, mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataong iti pamilyak. Kenagan ano sa kanagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y analadaw ti amin. Agyamanak ta itang pa'y laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam ang nakakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Mangan ka, Alex. Tapno makatumar ka ni ti agas, mau. Inig kunti ka nem dito silid, mau. Agyaman tatang. Pasensya kayon. Imbis asyak ti mga sikaso kada kayo. Saan mo tayo? Sino pa kumati mga sikaso kan kano saan asyak? Pinanawan na kamatayin dagiti talaw ka asawam. Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mo. Awam mo nabati oray may isa. Pinanawan na kamatayin. Kahit ita, kada nadagsin na sakit mo, agag-agas ka pa yan, anak ka. Uwin tatang, pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramin ko iti kalabas. Agbababawi ako. Ngamdya kon may subli tinapalapas. Dakarbengan ti tunggal tao nga agbalbaliw anak ka. Uray kasta ti kasasaad mo. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Ket sabay ko mataging bagak pa'y. Tapno masulnitak dag iti nagbasulak. Ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti day nga ibagbagam? Laglagi pam, adda may isang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti day ta. Tano asino dagiti napatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold. Ikarik, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti denak. Aklunak. Adda matrik na kan ka. Tila ang pampanunuta. Kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alan aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarik, si kantula ang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga asawan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagat. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Diyak kayat daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makamu ka. Diyak kayat apakibiyangam titarakan mi ababoy kinitatang mo.
No balasang ti asawaam, wan, da kamay ti aggastos para iti panagkasarmaw. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha, makaammo kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amang ano maulit tinapasama kanya. Amang ano panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na ano obyo. Jakto ramidon day takan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Sa tanto inaramid ti kay kayat. Lading ita ka. Saan ta pa makapagkasar? Awan pa ngamin ordong ko. Jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka ata dakkal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold. Iso nga agurnong tabaywan? Owen sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at irumbang gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ama pasamak ti kasta. Una, uri adanak mo, babae ka lata. Iso da tirumbang gastos. Kan nadamag ko di nakakayat ni Nana Lulit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak day ta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumauti ina tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabala iti kasya klase ti katugangan mana. Ay, nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mo't nalapdan ti bagi kading ko. Nagayatak mo't latakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti may papan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan namat siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko, ading ko. Tulungan nak ngagpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay tanyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatam ka din ang iti imbagakkan ka? Allen, anak. Allen, sumungbat ka Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni Mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkalkan. Inton barukan kat mga sawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni Mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpet ni tatam nga Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam, anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusan ni Mami masumapul iti may kadwa nga amam, wan? Tapno da kadwan amang ipatagkan ka. Auntie, Mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan, anak ko. Mami. Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, awawatam latan ni Allen, manang. Gagangay laang ti kasya ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kasya reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumatlaang ti amin. Kikiam ka man, Allen? Manang, kamaudyanan na. Naklon matlaangan ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga ama na.
Wen nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Ngamin, agkaalaan na gitiduan. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklo ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti ka anakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wen nga rod. Ngam saan mo't siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di ka lagbain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kada kita tattao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay pakibiyangan na. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabali pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, anya banti pagungungtam titan ay abak-bakitan. Ay, may stressak. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan. Kita man dagijay dua lalaking anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kas lamaaw-awanan. Kasla day jay mutlama jiti babaen dito'y lubong. Ay na, apay ay aparitam. Isugarot ti kaya naman di bay-bayam. Uray, tanasing po ni Majay. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin ni tikas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas ta nga ibagbagam. Adan nakasarita ka pagabangan tayo iti sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kayat nga iji balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami iti kapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyak kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey, agriing kan. Aldawan, awan trabahom itay, ha? Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat makaam mo. Sige, agkuyog kamin kinalan arumar. Idagas kun iji pagadalan da sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganat ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang timang itulot kini Alan iji pagadalan da. Tapno agdiretso akmatan iji opisina. No kas di arumwarak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mang itulot ka ni Alin, bakit? Uray, motor la ko ma. Ag-commute kayo Narigat. May mayat na dalugan. Awan tubot nga min kwarta. Tagumatangak ko ma. Naimbagkan ka tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat nga rodan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay, manot urnong muna ya, jibang ko, bakit? Mabalintan samat ti gumatang iti lugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka, met. Alin. Diyay la anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangam manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam, di mo pa'y may gatangan mo. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kano mabalin, siya ti pangrunam a panunutin ta asawa nak. Apay akastamat ti bagbagam, Arnold. Saan ka matasigod akasta? Pasensya kan, ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik nak. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak ng asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyan dayta. Iso amin ti papaparan ti kwarta, ti urnong mo. Kasanutan langin ngay. Ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko.
Tasyak lang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan? Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka na di pagadalan nyo, Allen. Saan pa, Daddy? Kan adan to siguro mo't lang inton madamdam at jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no ada tao. Angkel ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang iti lugan. Tapno adda usarag amang itulod kan ka di pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, jak kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Saan na pa yan naladaw, Uncle? Nasa papay. Sige lang aro din, ati mapan iti pagadalan nyo. Kabaalamon, tadakil kan. Sige, Uncle. Uray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agur-uray iti jeep ditoy. Apay Arnold. Awan planong magtrabaho. Nyat kukuam diti balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yan mong marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka dito balayaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawa na plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet amakumikom di asawam magtrabaho. Tumulong ka ah. Apa hindi ka mabain iti asawam. Iso pa ti mangpakpakan kan ka. Ay na, nasing ti asawak, tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasingpet, ken nagagait. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpet ni Maji. Sumapul ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalas ti kasta karabain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabilang. Nagdakkelan ta kita matam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbirok, saan at ang iwat, alin? Dita sapatos oh, dita man ay. Oh. Ha? Sa bali dayta, Daddy. Mulagat ka kiti ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputa saan ko ana itad ti kidkid daw ang akwarta pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak? Kumarit ka? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo ah. Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Uwan, Mami. Alin, apay anabasa to'y flooring. Nagtagtag namin titimbangayin sakdok, Daddy. Ket, puna sama. Nagawan ket nga ambong maubingay. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, Daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy, tasaan ka nga anak. Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, Daddy. Ala, agunay kan. Nagginad ka nga ubing. Imala kalauna iti inam. Allen, apay ano ulimak ka? Kasla nagunag ti pampanunod naman ako. Awan naman. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them tanagsadot nga anak mo. Gatang mamin na kayat na. Senyorito lang aro din ito palay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imuyong ni Tata Arnold kanyak, Mami. Di na pa yan kayat nga awagan iti Daddy. Anak ko. Kanayon nakapugkawan. Isa makigigtutak. Ala, ag-relax ka, Wen. Di ka unay agpampanunot, anak ko, Wen. Bayam, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Mabisi na, Maji. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkunak. Alin? Ayan mo. Umay mo ikatan ti sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan.
Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Awan pa muna trabaho mo. Di mo ba ila pagdalawan? Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan kan. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Abay ngay, kutsak ngay. Panawan nak dito eh. Anya nga ti pagbayad ko ti abang dito eh. Problema mo day ta. Maji, abay kasta kamatayin. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngam dyan kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanyak. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kantulakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang bukabukaw ken mangpabbabain ken kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti manuabulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasal? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan. Sulit at tinagkurangak. Promise. Malaminak. Maulawak. Sakit ti ulak kan tintero bagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwarta mi iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Madali na waga ang mangitara iti hospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan na baybayan ta dita. Ipadoktor ka na. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita, tagsakit kan Arnold. Naa. Itataka sa pulan ni Arnold titulong. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat iday, aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itaan? Maawat kaan balasang kao. Isa pang asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak kao. Lading itak nana. Ngam awanin panagayat ko kini Arnold. Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kumanana. Kat, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa yung arawd balasan ko? Ngamain, at da natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas ka no pa'y ijay. Anya? Ala, ano san yun nga asikaswan ti anak yun, nana? Adtoy, awatin nyo kung matitulong ko kada kayo. Ay nagyaman akbalasan ko. Ay dakala tulong da ito'y para kini Arnold. Hulitag, Majay. Suri itinaysawsawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Katla dingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung mapasama. Ngamin, ingkarik iti bakit. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko.